ebyo kuleta mizi ngo twagiye akagera ngo bagarese mbarara abambarara muganywe mukagaruka mukagumangana mwanga kurebera Rwizi ni mutemenshozi bene bintu ebyo tubukore abaresira mizi ago mukama baho mugisha abako Rwizi ryonduza konka abantu begesebwe muija TV aba bahe program zabusha abikwate n'environment omuntu ashomese nkaba ningamba naho narebo ngo Charles Ngabirano and I was surprised munyogo nakunde byo buhango akagira akangira ngo ebishara no bukota bukwasiro huru kuyangambire konko ensozo kazomya okazitema okazukurubura okatema yebitahiguru ngo ibishara nabyo songo kwenda ngo akume bishara no tandikiro mu rusozi oreka yemiti enjura kiye kugwa amizo kwegagume yompara gareke kurunduka gakazo mtsara gakiruka manchi ngo ati amizi gije kigiza gargo omurusozi gatine kigakwasire gayiko mtsara gashuma kokayo akajya ngo atika kwariye ebinyasi na nemiti enjura yago atorusozi rundo ndugabika atikagumana giza mpora gashuma gago mu uruhango rumwe kisharara hato kumanureba abishikishara kakitakoma nikiyanka omurusozi shakana jeti ikishara cyoga kikwacha kutunga mizi tina rusozi huramagize nabo echo abantu achemere kumanya ngo omurusozi nomwe tusemere kutandikira nomwe tusemere kutandikira tukatereza then tukabona kokoreba nko kutwatwaraje kutwakumaje ebishara nabwo cyo murebeke ngo aba environment nabanema mwashobora bantamize igakorwa mutareke kure nanywa mizi naba mizi atakumanya mizi igakorwa yes nabwo cyo nabareta kagera nayo babatajirwane nayo neyo mamuhero ntuza kuzakugiya Indian Ocean nabwo cyo iki kintu twena kuchikwatanisa twenda kushima abariyo Rwana a River Rwizi. Thank you so much abantu aba mbarebere nienda kuba joininga they are doing a very great work mbazambura mu bucupa bariyo mbakora ki konka abantu mbabinge barugumbishara kifuba engo nahandi tuzati hangeri abijukuru bitu barshange koko bayishara kuri to barutsigire ngo kubireba iwe no bireba